Change the code. Anong, we're live. I'll make you host so you can share your screen. Nag-back ako. Shopee. Type 1, Shopee pa. Ana. Shopee. Manong, madaling mga isulito. Nabalinan? Yan, Manong. You can send. Okay, detoy. Mayat. Mayatan. Yan, Manong, kaya ginasipat ko. Okay, so, as usual. Okay ka didatan. Yan, Manong, okay na. Okay. Yes. Okay nga rodan. Yes po. Okay. Anang nga rodan? Mabalin nga rugyan tayon. Yan, Manong, thank you so much. Giyaman kami met ading ana ti detoy Gundaway. Yan kastameten ti liderato ti Gumil Pilipinas. Ti panangi pangulo ni Apo Vice Gobernador Remy Albano ti Apayao. Yan kastameten iti dumapay nga opisyal ti Gumil Pilipinas. Yan iti panangsang elementen ti Gumil Ilocos Norte. Iti panangi daulo ni Apo Renato Thailand. Ket kablawang kayo amin nga makipartisipar itata rabii dagiti man nakastrek iti Zoom babaen iti panangimaton ni ading Analisa Gaspar ken kastameten ti FB Live ti Gumil Pilipinas page. Ipaay na detoy ipaay tayo detoy ortografya ti Ilocano session 2 kun ana detoy nga session 2 kung mga talaga detoy gisip dati session 1 digitay grafema ket no grafema kun tayo digitay letra ya ti alpabeto so digitay ti grafema ket adda 20 ket 8 ditoy adda detoy tarabay nagbalin nga kas panaka-textbook tayo ket no asin no kada kayo ti addan ti daytoy a kopya ti tarabay ti ortografya ti pagsasaw nga Ilocano 2012 edition ket mabalin nyo nga irwar tapno iso ti konsultaren tayo dagitoy diskuteran tayo tatang rabii ket apo ada na i-record ko itatay bigat kakabsat nga send ko kini Apo kada Apo Sekjen Neo
kani ading anang daksang gasat tajak gayam nakita datay authorization na ket saan kung ano authorization iso nga saan nga mo open. So nga naman pa nag-record na kita bigat ag-live tayo matata nga rabi. Anyway, ada kadatay DJ recording. Okay? So ortografya ti Ilocano. Dahito orthography ket isulaan dati ti panag-spelling. Pasano ti panag-spelling iti may sa pagsasawi. So dati iti orthography. So graphy aya surat dayay orto. No orto kun ka talaga nga natay correct. Correct apa nagisurat. So orthography. Okay? Ket kasta ko nak 28 najay pamuunan grafema ti Ilocano. Ket saan tayo nga diskutiren dayan ta digitay adamot ti English, adamot iti Ilocano. Kung kinapudno na ket no ibalikas tayo digitoy ket saanad nga kasla ti Ilocano ti panangibalikas tayo nga a, e, i, o, u. Iti ibalikan tayo nga A, B, C, D. Kasi yan, iti panangbalikas tayo kada gitoy. Iti graphemes tayo. Okay, so dito tayo pan naka-review na ya. So, ayan tayo, dito'y paganurutan mainaig ti singin a paaweng dato'y diphthong. Nakunada. The singin a paaweng na agab-abay nga paaweng. One, sumakuna natin yung singin a paaweng. Sa balimat DJ agab-abay nga datay agab-abay nga consonant ket no daduma kun natin digijay blend kun natin digijay agab-abay digijay consonant pare kuma TR dili datay blend kun tayo. So dati kaso na datoy diphthongo kasaray agabay ti I or I can A di panangibalikas tayo at ngabing kat isumutun ti bagata yung panakibalikas ti grafema. I can A pasaray at dapay I can uno I can U I O wano nya pa dito I E and then dumapay. So ti mo na example tayo dito ti pariya. Yeah. Tiya dito ikat may bilang adiptonggo taros-taros dito yung basayan. One, saan nga as dito panagibalikas tayo to diptonggo kat agtartaros, adaglide na, agislide. Saan nga hiyato, dahil hiyato agsina, panagibalikas mo kadayay dua nga agabay silaba. As parigan kumano hiyato di panagibalikas tayo kadayay pariya pari kuma. Nga magsipod tayo una na glide na dito iso nga diphthong. May balikas daytoy aya asaan ket nga agsina akas kumati a. Gapu met iti daytoy dua silaba ti mangbukel iti naso balikas par ya. Ti panang silabi ket tay kada daytoy di panang gesat tayo kada di ebkas. Ti Ilocano ti syllable ket ebkas. May isang ebkas dati par, may samot nga ebkas datoy iya. Ket ti may isang question di supervisor ti Filipino kanya ket kasano nga agbalin nga syllable uno ebkas daytay ya. Ti dinto ta IA, kitaem nga IA. Ti dinto ta ti definition. Amin nga pagsasaot isang lubungan usto datoy. May sa syllable, it consists of an initial sound which is a consonant sound. Amin dito throughout amin nga pagsasao. Initial consonant sound should be adaan iti mandatory nga initial consonant sound. Ti maikadwa nga component na adaan iti mandatory nga vowel sound. Kanti may ikatlong component na adaan iti optional
optional kuna tayo, mabaling nga awan, mabaling nga da. Nga daytoy ket consonant nga iti awagan tayo ti coda. Itatta ti question ta kanyak idi. Kasano nga agbalin nga silaba dayta iya idinto ta IA kunana daydi ng questioner kanyak. Kinapudno na saan ko nga mo sinungbatan daydi idi. Yung bitatan amo tayo nga sungbatan nga daytoy IA timet ibalbalikas mo no kwa dayjay sound saan ket di nga dayjay grapheme. Ket ti panang ibalikas mo met ka daytoy IA iya ket dayti y consonant data. Kasjay. Dayti y it may function. It functions as a semi-vowel ko natin dito. Ito semi-vowel dito y. Kan kastamot ti w. Iso nga itain nyo it could replace I because it is a semi-vowel. So, nung nakita yun dyan nga I dito vowel, it could be replaced by ya in speech. Hindi pa nang isa o. Iso nga parya. Parya. Numang pa isurat tayo nga I, A. So nga kuna na to'y, may palagip pay at diptonggo, anyaman ti pan nakaisurat da, agtali na ed, ti pan nakai balikas da. So dayjay ti logic na ayan, no, apay nga mabalin tayong replacean dayjay I, iti Y, iti panagbalikas. Ngam no isurat tayo, agtali na ed, at dati kita'y kaso nga agtali na ed, dayjay I, akas I, at damot ti kita'y kaso nga replacean tayo, iti semi-vowel nga Y. Kastamat ti kaso dayjay semi-vowel nga W. Babalin tayong i-replace dayjay W iti U. Puno O. Kitain tayo ito. Ti sumarsarano. Okay. So, uwa may balikas awa. Nakita yo nga mabalin tayong i-replace dayjay semi-vowel nga W. Wa agbalin awa. Owe agbalin nga we. Uwe agbalin nga we. Kun may sapay dayjay naidumduma aditonggo at triple apaaway nga ag-abay dan. Talo dayjay. U, I, O. Dayto idi ket tipang nakaibalikas na dayto idi ki iw. Iw. Iw kunayo man. Iw. Ta, kasla ko madayjay bagyo idi. Bagyo mati pa nakaibalikas na dayjay idi kada gidilalakay. Imiti ko nagbalik nga bagyo. Talaga sangyo, sangyo. Bahemat. Kasjay ti pa nakaispanang isurat da idi. Dayjay sangyo. Nung tatan agsipod iti simplification speech. Diti ket may sa kadagiti galad ti lengguwahe, simplification of speech. Isu daytoy nagbalin nga YO. Dangan may balikasan atas yo. Daydi iyo nagbalin nga yo. Sila ada datay shift. Asla mo ti English ada mo datay shift na idi. Okay. Panakaaramat tiya, ye, you, can, you. Kunana to, dati rule na pagtaliin na eden, tiya, ye, you, can, you, iti silaba, no sumaruno iti pauni dagitoy adiptonggo. No adda libruyo, ket amo tinang ipanak ti datay tarabay kon no nang siya ako. Ay dato. No kitain niyo dati tarabay, ti ortografya, di pagsasaw ng Ilocano. Ada pa ila digitay masapol nga iluton tayo dito ita namin ko na naket sinaruno ipauni dagitoy adiptonggo. Ada dayjay pan naka-state na dayjay 2.5.A.1.1.1 nga imbes ko na nagat sumaruno iti pauni dagitoy adiptonggo ko na saan sinaruno ti pauni dagitoy adiptonggo. Kitain niyo sa dinitian ti diptonggo.
par ya. Saan ka di nga ya tiyan ti diptunggo. Ay dito ti diptunggo kung natay kiti ya. So masapol nga ti pan naka-state na dati nga role, sumaruno dayjay ya iti pauni. Anya nga pauni dayjay sarsaruno na. Isa dayjay R. So kasjay. Ada di kita masapol nga iluton tayo pa iti daytoy tarabay ti ortografya tayo. So talaga nga ada di kita bindot na. Ito so nga riri di kita daddo mga makabinsir iti nga pada tayo mutlaan nga mga ipatpatag ti pagsao tayo. Kasi talagang ada makita da iso nga due for revision ada revision ng sapay kit dito yan nga hampay nga rimwar iti rimwar ka din nga tan hampay. Okay. Probinsya, the same case, probinsya. Okay. Dayjay ti sarsarunuan, dayjay diptonggo, apa uni kat iso dayjay S. So, nakita yo? No sarsarunuan na kat pauni, masapul nga Y, IA ti spelling. Saan nga YA? IA. Dayjay ti may isang role. Tandaanan nyo dayjay. Saan ka nga may awan. Basta dayjay diptonggo kat sumaruno. Iti consonant wano pauni masapul nga IA no IA data, IE no IE data, IO data wano IU. So kita antay pa rin duma. Kiyaw. Kiyaw. So iya. Saan nga mabalin nga agbalin nga KYAW. Masapul nga mamaintenar dayjay IA spelling na agsipud ta umununa dayjay K nga pauni. So very clear dayjay nga role. Tandaanan niyo dayjay ti talaga nga may dayjay ti umuna nga role. Ore malipatan tayo to amin digiti section na dayjay basta matandaanan tayo nga no ti sumaruno dayjay diptonggo iti data consonant masapol nga mamaintenar akas diptonggo dito. Kita nyo tiek. Tiek. Then bunchek. Sa dinno dayjay sarsarunuan na nga pauni P. Sa dinno ti sarsarunuan daytoy yek. Anya ti sarsarunuan na pauni T. Then makita tayo pwede parientes. Anya ti sarsarunuan ti ye pauni R. Caliente. Anya ti sarsarunuan na L. Ariet. Anya ti sarsarunuan na R. Okay? So, ti sila ba ayet sarunuan na ti pauni na R. Clear. Clear na dyan. Rule number 1 nga talaga data. Then, kastamot ti kita daduma, radyo, tisarsarunuan naman ang D. Diaryo, tisarsarunuan na R. Lapyukot, tisarsarunuan na P. Okay. Ngem may surat aya, tandaanan nyo dito may ikadwa, dito may ikadwa nga role. Ngem may surat aya ti IA, ye ti IE, U ti IO, ken U ti IU no maaramat dito iti umuna silaba ti balikas. Umuna silaba ti balikas. Kung saan lang dayjay no maulit ti sao silaba ken no sumaruno iti paaweng dagitoy adiptonggo. Nakita yo aya no pangrugyan dayjay balikas masapol nga replacean tayo iti dayjay semi-vowel nga equivalent na. Isu nga daytoy yaman IA kumati panangisurat tayo. Ngam saan nga mabalin nga IA ti panangisurat tayo agsipud ta pangrugyan ti balikas. Isu nga i-replacean tayo dayjay I iti equivalent na akas Y. Jay, clear. So, saan mo mabalin dayjay yaw-yaw? Saan mo mabalin dayjay IA o
I, A, O. Agsipod ta, nagalas matikita na. I-A-O, I-A-O. Amangan agkamali tayo na may balikas. Iso nga, masapul tapos saan tayo agkamali na may balikas, masapul nga i-replacean tayo dayjay. At replacean tayo dayjay dayjay vowel, replacean tayo ti semi vowel. Ngam apay nga nagbaling nga yaw-yaw. W mo't man dayjan. Wen ata no isurat tayo mo't daytoy ket iya paspagarigan. Replacean tayo jay Y, Y-A, O. Ya-O, ya-uno kwa. Iso nga saan nga mabalin? So nga tapno maibalikas tayo kas yaw-yaw nga saan ki di nga ya-o, ya-o, ta the rule na pa dito ya-o, ya-o. Datay saan nga ko dito, saan nga diptong go dito ya-o, ya-o. Ti diptong go dayjay aw. So nga agbalimmat nga ma-replacean mat dayjay O iti equivalent na semi vowel at W. So yero, dati pa, may sa example, yero saan iero. Tapangrugyan nga ron, iso nga yero. Pangrugyan mo tayo yep, yep, saan na iep, iep. So nga, yep, yep. Maulit ito muna asila ba? Nanarito eh. Okay. So may kadto nga role. Umuna nga role, nasarsarunuan na ket pauni, konsonant, masapul nga diptong di panangisurat mo. Ngem no umuna, yun iso timang yun na indayay word, masapul nga replacean iti semi-vowel nga equivalent na. Ket equivalent ti I iso daytoy I ken I equivalent na iso daytoy Y. The equivalent ti U ken O iso daytoy W. Okay. So yuyo. Sana mabaling nga io io. So nga yuyo. Yog yog. Sana mabaling nga iog iog. Daytoy tayab. Tsaka mo no tayab daytoy no tay no tayab no tayab. Agsipod ta saan tayo nga inikan ti stress na daytoy. Want stress mark. Siya granted tayab daytoy. So sana mabaling nga taiab. Sa po nga tayab. Yeah. At ano, iab ti panang isurat mo. Di ka balik sa kas taiab. Kat tapno saan ka kamali, masapul nga iab. Amen. May sapay nga rule na iya datoy, datoy rule na ko na tayo. No sarsarunuan na datoy diptong ko kat sarsarunuan na kat vowel, masapul nga replacean iti equivalent nga semi-vowel. Nalayo, talong nga role na dyan. Talong nga role. I-rebuke tapno di yung malipatan. Dahil diptong no tisarsarunuan na kat consonant, masapul nga maisurat kas diptong. Dahil diptong no isuti umuna injay word, masapul nga isurat tayo akas semi-vowel equivalent. Ken may sapay no sarsarunuan na ora inudtitian na daytoy nga diptong no sarsarunuan na ket vowel ta saan nga mabalin nga aggaabay dayjay tallo tapno han tayo nga mariro yung panagbalikas tayo hanga mabalin nga aggaabay dayjay tallo nga vowel iso nga sukatan tayo nga sukatan dayjay nagtenga iti equivalent na nga semi-vowel. Alaman, natay ko natin, natay pamayan ni ating anak tayo, chat kayo man tiwan no naawatan nyo, dahil talo nga rules. Kakabsat, nakitaan tayo man no pudpud no mutlaan, natipang kita akno kwan, tay chat. Chat. Ag-type kayo itiwan no naawatan nyo dahil talo nga role as of now.
Mayat. Mayat samad. Okay, makita ko one month di kita. So clear ya. Clear data nga role. Ket siguro amin pintas to no agchat kay to ta i-summarize yun to di rule man. Tapno di yung malipatan. Dati pa nang isuro tayo dito tapno ma-master tayo. Okay? Dati man layet. Ket layet uno layet. Layet dito na layet. Oh. Dati malaylay, dati kasperian mapudutan na bulong ket malayat. Ano tayo? Apay nga why ti pan nakaisurat na. Dayjay diptong na, dayjay pangrugyan niya diptong. Ye. Dayjay diptong aye. Apay nga why? Ngamin, pisarsaron noon na ket vowel. Okay? So far, so good. Kasta mo dati karayo. Saan nga mabaling nga karaio? So, apay nga men, why o ti panang isurat yun ay jay, agsipod dati sarsarunon na ket vowel. Kasta mo dati layos. Sarsarunon na marang ket vowel, iso nga Y-U-S. Ti panang isurat tayo. Itata, adamot may kapat nga role sa datoy. May kapat nga role. At the special case na datoy iye. No kano jay udi ti silaba. Ya udi ti silaba. Masapul nga agbalin datoy nga iye. Iye. Dayjay ay agbalin nga iye. Dayjay ayu agbalin ayu. Okay? Ket isang arot nga datay kalye, serye, issue, sikyo, tangamin apay ngamin no isurat tayo kas seri ie kan mga nagkamali tayo uno tis iyo uno sik iyo so tapos tayo nagkamali ket diptong di pa nakaibalikas na lang harod digito iso nga ye you panakaaramat mo ti ye, aya, yo, ken yo. Mapagdidiferensyayo aya nga unay ti yo ken yo. Iyo ken yo. No exaggerate tayo ti panangibalikas tayo iti daytoy o ken yo iso mapagdiferensya tayo. Ta kinapudno na kantinom dati sound ito, dati oken, yo. Tilang pagdiferensyan dati grafema laeng. Ta naalas mo tayo nga ti panangisurat tayo kaslakin ni Dr. Kiteria Kalangakang dati ti ortografya ni Dr. Kalangakang kung ano puro yo. Ako na ni Dr. Kalangakang tay karakter ko jay. Tikti ko na nagat masapul nga yu amin ti mausar ta kastamo ti panagibalikas tayo nadagsen amin pepeso matano gapo ado o mo ti makitam ket nga tabo ti panagibalikas nano ti tabo o mangeg mo kun nakide aw mangeg mo agbalikas iti tako no di tako so magaling nga usto ni Dr. Kalangakang ngem addama dati bagbaga tayo nga arkitektura ket kuna ni Apo editor class birambaod arkitektura dagiti balikas. Nya dati arkitektura dagiti balikas naalas meket no puro yo. Gasem da ortografya puro yo kumarajay. Wenno gumloong kuna na GUM then GU manan M then U, santo man U, santo NG. Ginagalas mo diras jay. Iso nga, kunak, awan ti diferensya, ti panangibalikas tayo ti yo, ken yo. Ta, uray man pay o daytoy, ibalbalikas tayo daytoy kas, nadagsan, lata.
Gapod dahi agsipod ta na-introduce ka dati detoy. So iso nga kas jay ti panangibalikas tayo. Kinapudno na oray dahi e ken i. Dahi e ken i. Ket kualang dahi kantinong dayay, kantinong dayay. At dali tayo balikas nga at dali tayo balikas nga i. Dapat dati tayo That's another talo dato'y klase dato'y i-sound tayo. I, kun So, may balikas na gito'y aya. Then, you. Kampiyon. Saan nga PIO. Kampiyon na to. Panchon. Leon. Europia. Apa yung amin? Binulod tayo ngamin dito nga balikas. Iso nga dahil dati nga at diptong na dito champion. Kampiyon iti Espanyol. Binulod tayo iti Espanyol. Kat ada diptong guna dati nga sigo din. Iso nga retainan tayo dahil diptong nga IO. Basta mo dyan panchon. Retainan tayo mo dyan IO. Dahil Leon. Kat retainan tayo. Kaya dyan Europa. Apay nga rod, kung ayaw matata, nga EU, dahil pangrugyan dito yan i-balikas. Kat EU, spelling. Nya tirason na, agsipod ta, dahil ti spelling, ti Europa. So nga, sa sino tayo kung mga mangbaliw, isurot tayo, kada dahil roll tayo, nga no pangrugyan, kat isurat mo, kas, ayo, saan nga mabalin, agsipod ta dahil inawid tayo, kung binulod tayo, nga kas, spelling na. Exemption na yan, panakaramat tiwa, we, kun, we. May surat tiwa, ken wa, awa, ken tiwe, ken we, no maaramat apang rugyan ti silaba, ken no sumaruno iti paweng data. Data tayo roll tayo. No pangrugyan ti silaba, ken sarsarunon na ti may sa apaawan. Anya ti sarsarunon dato'y apay nga WA ti panangisurat tayo dayay agsipot ta pangrugyan sila ba. Then apay nga rod nga yan. Pangrugyan ti sila ba dito iso nga isurat tayo kas wa. Saan nga mabaling nga native words dito. When, saan nga on? Wek, saan nga uek. Magbaling nga uek, no pangrugyan kat, mati nga talaga. Paliwa, wen. Apay mat nga, wa, ti panang-spelling tayo kada ito. Saan nga OA, wano UA, paliwawan. Anak, sino ti magkaibaga tirol na? Agsipod ta, tisarsarunuan na, kat tisarsarunuan na tiwa, kat may sa a vowel. Siya dahil tirol, may kamanong rol dahil itayan, may baga. May kadwa. Sumaruno iti paawen, kawar, kastamanan. Apay nga W, riniplacean tayo dahil instead nga U, U8 spelling na, agbaling nga WA. Agsipot ta tisarsarunuan na, dahil nga diptong, kat, dahil vowel nga A. Iso nga, replacean tayo dahil U, iti semi-vowel equivalent W. Okay. Pagtali na identi, wa, ken, we, iti silaba, no sumaruno, iti consonant, dahito'y adiptunggo. San met ang maaramat ti, we, ken, when, no sinaruno, ti consonant, dahito'y diptunggo. Okay. Kuna na. Pagtali na identi, wa, ken, we.
no sumaruno iti konsonant. Makita yo, swa, wa, saan nga mabaling nga W? Nagsipot iti sumaruno iti konsonant. Kadwa, tama, kararwa, saan na kararwa. Apay ngamin, apay nga kasto iti kararwa, spelling ti kararwa, magsipod ta dayjay UA sumaruno iti konsonant. Puwek, saan na puwek. Kuweba, saan na kuweba. Kuweba. Kaya saan mo't ako, weba. Apay mo't nga madi, dayjay biyag, kada kuweba. Kada, napadito na dumang, pruweba. Kurana ko mga kasya, apay mo't nga madi mabalin. Agsipod ta, no na yun ang tepela ang mat, agbalin mo nga manayunan ti ebkas. Dayjay balikas. Kat no manayunan ti ebkas kasano orti mapasamak ti dila tayo. Di kad nga mapaguyod dayjay pa nagbalikas tayo iti dayjay nga balikas. So nga saan latang mabalin? Panakaaramat ti we can we. Agpada may surat ti we can we akas WI. No maaramat dagito iti rugi ti silaba ti balikas wenno no maulit ti silaba. Kas na kunata itayan akat kas makita yo masapul nga no pangrugyan replacean tayo iti dayjay equivalent na nga semi vowel. Wido instead nga wido nga kasjay. Ang mga nagbalikas ibalikas mo pa ikidilata nga oido. Witwit, witiwit, kawil, malwit, bakwit, then paswit. Abangan nagbaling nga bakuit, maluit, pasuit. So nga kasjay ko pa naki surat na. So, tata masabali pa nga role dyan we can we. OI ken UI agbaling nga kaswi no pangrugyan ti silaba. Agtalinaed ti UI iti silaba no sinaruno dayto iti pauni. Sinaruno dayto iti pauni kuno na. Okay. Ayan iti simaruno nga pauni. Dayjay. Ken laksid iti dayta simaruno dayto iti mabalin nga sinaruno ti pauni dayto iti kayat nga asawan ken adamo datay rule tay itay nga no sumaruno dayjay diptonggo iti pauni ket kapilitan nga diptong iti panangin surat tayo. So kastamo dati quitis lakas demo lang. Dati dayjay tingi bagbagana pauni nga sinaruno na nga sumaruno iti dayta nga UE. Ken kasta ko nakon dati tay sarsarunwen na pauni. So biscuit, quit ito. Saan mo nga da biskuit? Ano biskuitan akat daguna yan. Panakaramat tinidumdum a diptonggo a UIO. U nga dati. Iti balikas nga gibos ti silaba iti letra OIO sa sarunan dati silaba ti diptonggo a UIO maisurat itan ayo ti diptonggo. Bagyo. So kasya ti bagyo. Bagyo nga tay common name ngem no datay proper name nga bagyo akhanyo nga balbaliwan. Kaungot ta kayo no pa. Masapul nga bagyo latang kastoy. Dayjay proper name. Ngastamot digitay proper names tayo no. Spare ang kadanglaan kunana ket letter C ati usaran niya saan nga K. Yung madamang amin di aramid ti Pilipino idi nga kaluukan ko nata pinagbalinda nga K dayjay C. Ngam di kijay kat tinawid tayo di kijay nga as di spelling na isong maibalakad nga retain nagalas mo tikita na as pagarigan isurat tayo jay kurimaw akas KU
Santo W daya Kurimao. Nya makunayo ka daya Kurimao. Unta naman pa Kurimao magpasiti pa nangi surat tayo nung ibalikas tayo kat Kurimao naron daya yan. Sa tayo baliwan ti KU R I then MAW di pa kasla datay kaya kasi sa bali ti miningan. Okay, pada sa mo talawag city ko man. Lawag. When Cagayan. So letter K. So madi. So paralaan ka iti prape, paralaan ka iti common noun ito. Sangyo. So dayay sangyo, nagbalin nga sangyo. Dayay dugyot, nagbalin maten nga. Yaka mo, ano, kasarap panangibalikas na dito din, no? Nang talaga nga, casting hindi pa panangibalika, panangisurat, digiti, nagkauna manurat, agsip ko diti Spanish spelling. Ada digiti po na balikas nga, daan ka digiti agden na adwa paawan. Dito yan, nan-diptong, wala tayo. Agden na digiti, ingam ti kunakmat, kaya ito, makita yun dahil agden na nga paawang nga syllable boundary. Syllable boundary kung nakreto ita, dahil may isa nga paawang that it belongs to the first syllable or to the previous syllable and the other vowel belongs to the succeeding syllable. So nga dito, ti aa iti saan. Amen? Dahil sa parte na dayay so sa dayay may sa parte na ti dayay an parte na dayay may sa nga syllable. Basta mo ti AO kung inta baot hambot nga bout tano bout kung ti panang ibalikas tayo di ka nga rod masapul tayo ti W. So nga AO baot ti AO dito ikat siya na may bilang adiptunggo. So, basta mo tanti Sara ditunggo di kita. Ae, kasti baet. Paet. Then, ai, kasti pait. Ang mga pait. Pait. Then, sait. Eo, kasti sao. Then, bao. Eo kasti baot kan kaot ii akasti siit no piit no ngiit and so on. Saan nga diphthong gitu. So nga saan tayo nga ibas akas diphthong. Okay, begitu tidak ada mga example na. Baet, taen, syllable boundary. Ano tayo dito? Ngam dati ti interesting dito dati baby. Apa nga B-E-Y B-I spelling tayo. Ngamin, no isurat tayo kas A-E, surutin na no kalajay, dajay role nga saan nga diptong dahil tawi, idinto ta diptong di pa nakaibalikas na A. Actually, dati A, kadata, nasa kalagay diptong, very basic iti English, which is considered as diptong. So, A, di pa nakibalikas na. But, no, isurat tayo akas A, E, ikadagsina, ba, E, B, no pa. So, saan nga diptong di pa nakibalikas na? So nga, agusar tayo iti Y. Tapno, agbalin, diptong di pa nakibalikas na. Basta mo ti rating, saan na rating? Rating, writing. Pan nakaibalikas ti AI, wan, daing, ken kaing. Kain. Malaksid, try, sikel, kung ano kuma. Akit AY, di pa nangi,
balikas tayo yay. Nagsipod ta, ibalikas tayo kas diptong. Ngam no AI ti talaga nga intention tayo agsina akat AI usaran tayo. Malaksid no ti intention tayo kat nagsilpo da yay kasla kung may tricycle hindi kat nga road AY. So dato dijay role. At da balay nga spelling ijay Indonesian kat isumat kat balay house kat bala kasti ti spelling na balai. Ngam gapo iti data at ano padron tayo iti dayjay rule nga agsina daytoy AI di kat balai iti panangibalikas tayo ito. Tapno saan tayo agkamali masapul nga LAY iti panangisurat tayo tapno balay mabalikas kas diptong ay basta mo dati kalaysa ay saan nga kalaisa basta mo dati parnuay saan nga parnuai aywan saan nga aywan kan tricycle dati kami kita tricycle saan nga tricycle malawag bijay lipatan tayo sa kita rolsan grabyo tayo tamo na ket dagiti binulod tayo iti Espanyol loan words diptong no da diptong go na akat retain the diptong pagringan ko bailarina saan tayo isursuratan na kas by agsipod ta diptong iti Espanyol ay bailarina ang kasama ti aire saan tayo isursuratan kas aire agsipod ta diptong ayay dati iti Espanyol. Panakaaramat mo ti AO. Tatangarod, dati example ta dito, dayjay saong akat masapul nga isurat mo kas AO. Ta dilakat dit agbalin nga saong. No, ipamo ko SAW ko saw ano kan. So masapul nga agbalikas akas sao so saan nga W ang nga out ito ng surat tayo kasama dati lagdaw saan nga lagdao tano insurat tayo kas lagdao agsina no pan lagdao at no lagdaw diptong na yan diptong sangaw kasama dati sangaw panakaaramat ti eyo ang latian, baot. Agsina na yan. Baot. Isang isurat tayo kas baot. Ngam no, i-purpose tayo gayam kat diptong layay kat magbulod. Nabulod dati author, autonomia, pala amin. Then, it suffice nga AU latanti spelling tayo nga saan nga agbaling ng AW agsipot takastamot din medyo nakabuludan na kapag sasaoket it's a diphthong so if it's a diphthong in the source language then masapol mo nga diphthong iti target language yan ang bulod kapag sasaot panakaramat ti i okay si it ti it agsina ti pan nakaibalikas da Katan, magpantayo kalagitay adaan iti affixes nga root word tayo. Kas pagarigan, silpuan tayo, dayay ramot abalikas, silpuan tayo. Di pa nagsilpo tayo kat panagkat ko na tayo. Ang nasilpo gayam, panagkat. At da idagkat tayo. Kat ijay idagkat tayo, mabaling ijay teng, ijay igid, ijay umuna. Ijay sango na, uno jay ipos na. Mabaling pa jay tenga. Yan ti pagadalan tayo, jay isango. Muna. Tapos pagarigan, iibit. Ibit is the root word. Then, nayunam ti prefix na i. Kaya tigat nga sa ti i. Nga prefix. Ti kaya nga sa jay i ket directional. Iti Ilocano. Kanya tiga nga sa directional makitam dayjay panagtaray
dayjay aksyon nga ibagbaga dayjay root word. Parigan ibato, bato. Ibato kaya't nga saon there is a transfer of dayjay ibagbaga na nga maibato, there is a transfer from one point or from one entity to the other entity. Ibatom man na tapungan. So, dito I is directional. It's a directional prefix in Ilocano. Itata. Agbalin dito iibit akas gibit. Tandaanan nyo dito, agsipod ta ti agkamkamali. Dito Ilocano nga adala nga rod dayjay wayan, adapay lang ikanapay lang ti ay. Analyze tayo apay nga nagbalin nga why dayjay. Iibit. Apay nga ta. Agsipod iti proximity detoy sound detoy Ilocano ay iibit. Iibit. At the blending na dito yan. Kasla dayjay blending na dito iibit, kasla mapan iti assimilation na kadayjay iibit. Ken automatic nga i-replacean dayjay, anatay ko natay dayjay ii, it is considered now as numampay ko dati ako saan nga diptong. It follows dayjay rule tayo nga ma-replacean daytoy iti y. Iso nga saan nga masapol dayjay iyibit. Saan nga masapol dayjay additional nga ay, dayjay sango dayjay yibit. Yibit. Correct dayjay yan. Yiit. Saan nga iyiit wenno iyawat, saan nga iyawat, no di kidi yawat, mangrugi iti y, gusto da jen, yawat. Okay? Kinawatan tayo. Paado di kita makikita tayo no kung iibit, iyibit, kung nakit di. Sobra no ko da jen. Nangalaam nga da jen Idin to ta nagbalin nga y da jen na may sa. So, yan. So, dati panagsilpo. Muna ako magayam dito. Dati panagsilpo iti balikasuno prefixation. Okay? Lupas na i aya. Sumaron na hati kito yan. Yawis. I plus awis. Yawis. Mapasamak namin dito no dayjay panagkat tayo kat dayjay i santo kit di pangrugyan dayjay root word kat dayjay vowel. Iso nga iawis agbaling nga yawis. Apay nga may nagbaling nga yawis, automatic nagbaling nga i. Diptong letan i plus a. Agbaling nga diptong. Katan niya ti kunata yung diptong masapol nga mangrugi iti equivalent ng a semi vowel. So I, you, baling nga i. Then iutang. So mapanagdakan tayo dito nga dito i ket agbalimot nga diptong sound dito i. Kada ito nga kaso i. Iso nga yi. Diba pa na. Then iutang. You i yi gayam. Then ye ken ya. Okay? No, jay prefix mo ket i, ket consonant, dayjay pangrugyan, dayjay ramo ta balikas, aket silpom latan. Ikali. Ikali, ilakasa, ituno. Next. Kas pagarigan dayjay i plus Ilocano. Ilocano, saan ay Ilocano? Apa yung main? Native word data Ilocano ya. Kan may sapay Ilocanize ti English ko ma. Ilocanize spelling na. Iso nga saan tayo nga masapul dayjay das.
So saan nga i das Ingles. Ngam adamot sa bali nga rule bitaw nga kunana panagaramat iti iti dayjay is adaan iti a vowel sound. Ada pangrugyan na paawen. Paawen ti pangrugyan na. Isparikan English dito, mangrugi iti paawen. Dayjay sound na saan nga dayjay spelling na, dayjay sound na ti kuna tayo. Schedule. Anya aya ti pangrugyan na dati ket S nga konsonant. Ngam ti sound na naibalikas mo ket kasla mangrugi iti vowel. Schedule nga ro. Scan, slow motion, expose. So, no nayunan tayo, ilocanize spelling, di pa mayan tayo. Di umuna nga role, ilocanize. Balin nga schedule, scan, slow motion, expose, awan ti das. Awan ti hyphen. Ngam, damo sumaroon nga role na. As parigang nga rod, kaya tayo nga retineran, dayjay English spelling. Ito yan, di pa kausaran tayo ti das. I-arrange, i-upload, i-email, i-scan, i-indict, i-organize, i-English. Nakita yun? Nga no retineran dayjay original spelling na ti English, then ikam iti das, then mangrugi iti y. No saan, igsubli tayo jay, no saan mo nga kayat ilocanize spelling awan ti das na. Okay, clear? Sumaro no. No silpuan iti paudi suffix. Tay panekket ti likod ako na tayo. Amang rugi iti paaweng iti po na balikas nga agmudumet iti adungin may saa paaweng. Anya dito i-kumita dito pangilawlawag tayo. Sparigan dati rabii. Silpuan tayo iti en wenno an. Jay pungto na. Ta digito mo lang ti dekdeket tayo kat jay sango na kada ag kada mang kiti jay likod na en ken an. Kaya nga sa unday jay en ket jay en ket patient focus na yan. Then kastama dayjay mat directional mat dayay. Okay. Agmudo iti rabii samo silpuan ti en gayam. So kinonvert na dati nga karabiian na yan. Iso nga rabii an. Ati tayo dyan, nagbaling nga iyan. Ada ian, karabiian na dyan. Nagbaling nga karabiian. Anati rule tayo no saan nga masahan nga mabalin nga sa saruno dayjay talo vowel. Kuna tayo, iso nga dayjay IA, dayjay I na agbalin nga Y. So, karabiyan. Naalayo, no kasano? Karabiian. So, dahito yan, gapot ta sumaruno iti vowel, dayjay diptong nga yan, ya, masapol nga replacean tayo iti equivalent na semi-vowel aya, dayjay I. Okay, so nga karabiyan. Dimot mapasamag iti dayto babayen, adaan iti ye adiptunggo. Agbalimmat dayto nga babae plus n, babayen, the same, applying the same rule, masapol nga saan nga agdeden na, dayjay talo nga vowel, iso nga agbalin nga y, dayjay maysa, dayjay bitong.
replacean tayo iti equivalent na semi-vowel. Kasama ti sa UN, talo mo ten, agsisilpo mo't dayjay, ag-aabay mo't dayjay vowel nan, iso nga, agbalin nga, W dayjay, O. Kasjay, ti rule tayo. Okay? Adayo, kasama natin adayo. Aday 1. Adayo plus an. At makita yung manudetan, adayo plus an. Apay nga nagbalimpay nga y dayay. No. Saan ko mga nagbalin nga ko dito? Diretso ko mga dito eh. Nga adayo plus an. Adayo plus an. So, tila ang adayo plus an. So, yo, then, an. Aday 1. Yan. Gayam ay namin, rinecover na no apay, nga saan nga mabalin, nga saan nga ma-replace ang iti y ken w dito. Agsipod ta, mano natin, da-i-yu-an. Ti pan naka-gilsa-gilsat na ito. Pan naka-ala na, pan naka-recover na. May pakat ti paganurotan 2.5.b.3.3.2 iti pan nakabalo iti pan nakasurat ti sila ba aday iti day when dayay dai agbaling na day ngamin ditong dayay saan na dai sama dati babawi n so nga nagbaling nga kasjay babawi plus n babawi n babawiye, then babawiye, nag-change na y ito y-e, isa nagbalin ng babaw, yan. Ngayon niya, tiko na yan, kasperigan, iti may isa po nabalikas sa tagmudo, iti singa nabalikas sa ditunggo sa nayon ng ti suffix, amang rugi iti paaweng, ngayon awanin ti ditunggo, may nayon, awang karon ti ditong may nayon. Saan nga agbalo ti spelling ti po nabalikas. So kabalyo, selyoan. Umutan tinainayonan. Selyoan. Then kabalyuen, radyam. Selyan. Isilpom na J-A-N. Then, the same, no, ipangisilpuan tayo kat asparigan ag-end iti vowel, the root word, then, en, talakit di, syllable boundary detoy kat isilpo tayo lahat tayo en. Syllable boundary at saan mo't nga basahin. Di pa nang balikas tayo, no? Dikit basahin. Hanmo't nga basahin. Basta mo natin, patyen. Isilpo tayo latan. Patyen. Saan mo ta patyen? Patyen. Amangan no, di pa nang ibalikas tayo, paket dikit patyen. Amen? Ada rejay case nga amangan no saan tayo nga ma-glide dayay kat agbalin na patyen. Dito to dati patyen, dati tayo bagbaga tayo nga palatal sound. Che. Parigang kuma. Che. Dito ti palatal sounds tayo. Che, cha, chu. Then, ang tapay rejay, may sapay nga palatal sound tayo nga ja, jo. Okay. Pare ganda to'y KPN. Hindi na yan, kape, kung na tayo. Kape, ti spelling na, ngam silpam ti N. So, magpaling nga, KPN. Ngam no ijay bintar, akat ibalikas na natakas KPN.
mangalakamente KPN dapat ay nanangen na ket bus ko mga kurara ket trabahuin kunana ya binta es jadi panangibalikas da trabahuin hantang hayato di panangibalikas da okay KPN iso nga agbalin no kwa nga i dayay udi dayay puno ramo tabalikas KPN kapien no ii agbalin no kwa nga dapat example tayo kada ito at makapanunok sa balik ng example. Kat nalpas tayo gaya man. Dapat bagbaga na nga inya sa inda kanya kanyak na topic. Kat dati dayjay agglutination kunanan sa agglutination kunana kat dayjay agglutination laan kat dayjay panangisilpong kadayjay anya rin isilsilpo tayo as paregang mangan. That is the verb. Then tayo. Mangan tayo, diretso na yan. Isilpong amin din yan. Hindi tayo pronouns, isilsilpo tayo. Pronouns, isilpo tayo pa din yan. Adverbial particles. Sparigang kuma inton, uno itan. Those are adverbial particles. Kunada ti linguistics that awan kano ti adverb ti Ilocano adverbial particles ano dito so itan inton itay idi those are adverbial particles isilpo tayo digiyain takas paregan mangantayon ton mangantayo di mangan root word tayo is the pronoun then dijay and dijay mangantayon isila jay adverbial particle na inton mangantayon itan gayam kito mangantayon ton adda itan na santo addanto pelang intono dua jay adverbial particles mangantayo itan then intono so jadi mangan tayo ton. So isilpo amin na yan. Isilpo tayo amin dito. Ang santay na isilpo ka na dyan. Mapan ka, mapanda. May isilpo rin dyan. Mapan ka, mapanda. Dyan mapan isuna. Dyan isuna nga cast pronoun. Dyan may separate. Ngayon, dahil mapan na, dapat ngamin klase na dito ikat, kaparte ti grammar data. At dahil tayo kunata yung case dito, dahil kita ergative case kan absolutive case. Kat, review tayo. Review ya. Ano ti umunang role? Na kayo man ti mangi baga, no nya ti umunang role. Kitaan tayo datay anati umunang role chat sino ti mangibaga na umunang role makulkulan ti ulo piman ko na ni apo kayong Eliser i-review tayo ya umunang role no ti sarsarunuan na dayjay diptong ket konsonant uno pa uni anya isurat tayo akas diptong. Amen? May kadwa a role no umuna dayjay diptong sound injay balikas no injay ebkas masapol nga replacean tayo iti equivalent na nga semi vowel. Numot ti sarsarunon na dayjay diptong ket vowel masapol nga replacean tayo mat iti equivalent ng semi-vowel. Amen? Dahil ti tagtadaanan tayo yung rule.
talo lang dayay. Jadi kita pwede duma, no in English tayo, dayay, sa ikan tayo iti prefix na nga i, ay kat ikan tayo iti das. Yung Ilocano, di panangi surat tayo, saan tayo ikan ti das na dayay. Question? Malpas ti lecture kong gagabsat. At sapay ko mata nalawlawagan, lagi dua-duayo, ken lagi pampanunot yung may papan iti dito'y muna seriya ti ortografya. Makibingay na dumawat kami ti kopya ka slides mo, sir. Sakbay nga ited ko at nakamali dito'y spelling mo kapsat. Yan po salary, Andres. Sakbay niya ited ko. Okay. Very good. Apay ngamin, kopya. Kapsat salary. Apay nga kopya. Agsipod ta, isarunon na dito ya ket may sanga consonant uno pauni. Okay? Ket anarod nga ta. Dapat i-question nyo? Dumawat kami. Dati dumawat kami no kwa, agad agsilpoda. Silpoda no kadatan. Slides mo, pwede dayay, slides mo, no English dayay, ket silpom iti suffix, ikam tidas na. Okay na ya? Okay. Nembagarabi nembagarabi kada tayo. Amen. Okay, very good ito yan. Nembagarabi. Naadal ko. Silpo. Dapat question nyo? Ating ana, mabalin nga anatay ko natay tayan no makalpasan ti evaluation ited munto digiti slides. When manong. No kaya tiyo pa ikit di nga alaan dati mismo nga di presentation, di requestin yung to dati naka-record. Kung naka-download gayon dito internet, mabalik nyo lang sa rin. Okay. Manong, hanya nakasagana dito ay evaluation form for this particular lecture. Mabalik to follow latan. Agigad to no bigaten. Sir, agyamanak tananayunan itinaagod. Dati nayon no kwa ading meridyo eskanyo kat o dati no kwa. O nanayunan namin nayon. Sir, agyamanak tananayunan tinaadal ko. Discussion to ni Apo class na yay tiken iti sa gramatika. Tinanayunan dahil naadal mo. Thank you very much, Mat. Just agninamot kada kayo. Panagbunodyo. Dapat isalod sudyo. Ket dagidi muna adwa rod mam ana na. Ading anak na okay, garo din mano. Dagidi ka na duwa nga imon una. Nga lectures. Mayat nga agdamag, mabalin nga raise their hand. Tapno isa dati siguro 4 minutes para we can end dati inadal tayo iti 8:15. Adda kadi agdamag apitan da kay ti magdamag. Agyaman Kung sa renyo dito apo, i-click yung participants button. Tapos makita yung dito yung mga reactions. You can raise your hand. Makatikaw no aktual na usarin ko na ni Apo Salary. Gusto mo dati makatikaw mo. Gusto tayo spelling na. Dati no,
inyo no kwa. Aktual no Ilocano na data, yu de no kwa. Apay aktual. Yu de no kwa sipud tas sarsaronuan de wa ti konsonan. Isong yu. Aktual. Okay, no kwa. Okay, very good. Ayan. Dapat question? Okay, yaman kami met. Apo Michelle. Siguro masapol kumati kaya dati medyo kasla summative test na. Kagawa summative test tayo. Yeah. Mabalin. Lag question kay Latan. Kadua tayo, dahil panagaramat iti hyphen. Dahil panagaramat tayo iti hyphen. Kas pagarigan aya, dahil nga min hyphen, ikayat nga sa unda ito. Adda may sa mauni ana ikat iti dayjay. Wala na akong pangwatwatan ko na lang. Okay, ikat tayo no pangwatwatan. Ngam dayjay hyphen na yan, mapantay pa ka dayjay hyphen. Baka hanto santo nga malagip iti da doma. As pare kan dayjay bin i. Apa yung ikan tayo ti hyphen dayjay bin i. Ngamin tanong saan tayong ikan ti hyphen dayjay bini ti panakabaligas na. Anya ti isensenyas dayjay hyphen. Dati ibagbagak kata kayo itay na saan ko kanyan ibaga? Glottal stop. The glottal stop ngamin kasangwanan nga maibalikas tayo ti may sa consonant no dayto ikat aspire ka na dyan bin i ayan bin i duang ibkas na dyan duang vowel and dyan bin kan i kunak itay nga ti may sa ibkas o may sa syllable Yung logbook. Isha, wait lang. Tama ba yung ano? Ay, sorry. ti may sa nga syllable masapul nga adda mandatory nga consonant na kung nakitay. DJ E, bin E. Sa dinutian ti consonant DJ E. Idinto takuna na ti linguistics nga masapul nga tunggal syllable adda mandatory nga consonant nga umununa ng DJ vowel. DJ consonant na dito E isu DJ glottal stop uno pa edek isu DJ ket isurat tayo dayjay glottal stop santa awanti equivalent ng grapheme dayan awanti equivalent ng letter detoy glottal stop nung consonant detoy consonant isu nga dayjay bin i dayjay das tayo isu dayjay ti mangisenyas nga adda glottal stop which is considered to be a consonant ngam awan ti equivalent na nga letter dito glottal stop. Bin i dayjay pa nagpreno. Bin kasla dito ag-close dito glottis. Ito karbukob. Bin i. Oh. I. Isu nga i kunan ada dito ag-close dito. That is a consonant sound which has no equivalent in grapheme. But we could represent that by means of the dash. Naalayaw, niyay? Kasi dyan di panagyan na. Ngam apa yang harus daya uong. Uong. Awan batig kas dyan na. Awan ti nas na daya uong. Uong.
At nag-glottal stop na dayjay yung hantay yung sa antayon nga masapul dayjay das na agsipod ta ko dayjay nagdenna nga duha nga kasla nagdenna nga duha nga bawel dayjay na odi dayjay umuna nga syllable ken talpasan na dayjay glottal stop so samtay nga masapul no kas pagarigan consonant daytoy dayjay maudi dayjay kamaudi dayjay umuna ang syllable masapul tayo ti another consonant which is represented by the glottal stop ken das ni isurat tayo. Okay. Pagwatwatan ko na yun. Nyarot tited ko tatang example. Okay. Magtatet example. Ka-spellingan nyo. Nupudpud no. Nutlaan. Kan ibagayon tayo rule na ayan. Spellingan nyo man ti tapaw. Tapaw. May sa gichat. Tapaw. Tapaw. Okay. Okay. Very good. Tapaw. Awan seran. Itatasalud-sudot kata kayo. Apay nga agbalin detoy nga aw. Alaman? Apay nga puwera laan ka dayjay di kitay proper noun nga kunatay manan. So ya tapaw jay sinait ket PAO dayjay. Tapaw. Apay nagbaling AO. AW. Nagsipod ta. Pagsipod ta kalaksidan langan ta udi ibalikas tapay lasar-sarunun naket. Ayan. Udi ti balikas detoy. Iso nga masapul nga aw. Ata ngamin ti intention tayo kadayjay aw ket it must be enunciated as itong aw. Okay, saan nga tapao? Saan nga yung intention tayo? Okay, aman sa pa-exercise? Tapos pagarigang ko isurat yung may sapay ko na may sapay. Yan. Agdwa-dwa. Agdwa-dwa. Yan ang dodwa. Agdwa-dwa. Dwa-dwa. Naman. Simple lang dapat. Malakalaan. Dua-dua. Dua-dua latan. Hanya dua-dua. Dua-dua. Okay. Dua-dua. 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 Okay. Ada dati roll tayo nga na-repeat. Kan apa yung iyo-iyo-ing? Nagsipod ta. Sumarono data diptong iti pa kuning. Nagdudwa, okay na dyan. Nagdudwa. Nandiyan ti pudpud no aya, agdudwa o no agdwa-dwa. Agpadpada nga po, agdudwa no, agpadpada na dati nga, adali tayo mangibalikas ng dwa-dwa, adali tayo ngam, agdwa-dwa. Agdwa-dwa o agdudwa. Sa bali jay agdwa-dwa. Agdudwa.
dua. Dua. Daya no dua kunjay dua. Daya tati diferensyan. Ado ti rubeng adalan tayo ti pagsasao tayo ayan. No dua empire ya ang guest niya. Kunana. Dua em. Adami ti kita may balikas na dua. Tama kita dua. So ko ratay ka dapat ang talo. May samampay nga example. Kasano dati atan sapat digitay ko dayay dati discussion to da ako class dito da dumapay nga paglitigan kasla ko marayay ma-repeat ya. Kita abong-abong kada kuddo-kuddo yan. Wala ti exercise na yun. Wala pa nag-connect at mabinsan kung When mano? kahit tumanan no bigat. Sino ti sumaron mo to bigat ading ana? Jack abo mano ang pa-schedule kanya kagapo kanimang neo. Minsa Apo Mario ayan. Apo Ninong. Kaya sumaron no. Anthony I-announce tayo tula ta ijay Facebook page ti Gumil Pilipinas and Manong kaya schedule tayo para into no bigat Huwebes ken Biyernes. Okay. Thank you very much, Narod. Yaman kami. Entay deti meeting yan, ta agkita tayo man to no bigat. Ay, Mr. Mario ka na into no bigat, Manong. Manong, 6:30 into no bigat. Nasapsapa tayo ton, ta ituyak to ta sentro. Diyaman na, Sir Joel, agyaman na. Thank you very much. Ada, diit lang po certificate yo actually. Apo Jerome kat kunana evaluation form nito mo ading anak ti makaamulatan Sir Jerome. To follow ton sir, sorry pasensya. To follow po. Thank you very much. Namin kada kayo. I'm sharing my screen. Okay. Sir Joel, basaik man day iti certificate. Ipaay ti Gumil Pilipinas, gumlo iti manurat nga Ilocano iti Pilipinas, ken balasi ti daytoy sertipiko ti pamadayaw ken Joel D. Manuel. Kapo iti panangipaay na iti bukod na asirid ken inspirasyon, kas lecturer iti webinar iti ortografya, iti pagsasao nga Ilocano. Iti umuna a virtual edition ti Dapayan 2020. Seminar ti lengguwahe ken literatura Ilocano, ken mailian a konbensyon ti Gumil Pilipinas. Anaangay babaen ti Zoom live video iti Disyembre 15, 2020. Pinirmaan ni Remy N. Albano, Presidente, Gumil Pilipinas. Kabsat, ikantayuman ni Sir Joel Manuel, iti napigsa apalakpak, virtual club, para iti daytoy oras na, ipanangibinlay na, iti amamuna, ipangarap. Sir Joel, thank you very much. Bye everyone. See you tomorrow. Try to manage into media.